Kameme TV. Tugacokia ngatho ni gukorwo tukinyitanira nawe miaraho ino yo muthi ngakihoka wi mwega haria hothe ukiri ni mohoro gitao thiini wa ceceni ya Kameme TV ngikunyita ugeni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a na ke mutwathiriri na njira ya ciiko etagwo Wagaki wa Muthoni. Tukiambiriria ni ati thirikari ni yongereire ihinda ria kuhinga thabari cia kuingira kana kuma kaunti-ini ithano cia Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos na Nakuru nginya thaa 2 cia hwaini wa muthenya wa rucio. Ndomereri ino ni kuringana na mwaria wa thirikari Cyrus Oguna akiuga thirikari ikinyanirie itua riri niguo kuhe mweke a Kenya aria mangikorwo marahingiririo nja kana thiini wa kaunti ici kuoha thabari ciao. Ekwaragia hindi ya giikaro na andiki a mohoro muthenya wa umuthi. Reke tuthikiririe miario yo. Hili janga la corona na tamko lake ni kwamba alikuwa ameweka si vikwazo tu, lakini ameongeza sheria za kuzuia usafiri katika counties fulani. Hizo counties zilikuwa ni counties 5 ambazo ni counties za Nakuru, counties za Kiambu, Nairobi, Machakos na Kajiado. Hizi county kulingana na tamko la jana ni kwamba zote ziko katika eneo moja. Kwa hivyo usafiri kutoka Nairobi hadi Kiambu haijasitishwa. Usafiri kutoka Machakos hadi Nakuru haijasitishwa. Lakini usafiri kuingia katika eneo hizo itakuwa kwa sasa hivi itakuwa imesitishwa hadi nyakati ambazo amri nyingine itakapotolewa. Tunafahamu pia kwa kuna baadhi ya wenzetu ambao kwa njia moja au nyingine walikuwa wamefungiwa wakiwa katika eneo hili la hizo counties 5 ama katika nje ya hizo eneo ile, wanafanya kazi hapa ama wanafanya kazi kule. Kwa busara yake serikali imeamua kupeana dirisha ndogo kwa wale ambao watakuwa wamefungiwa ndani ama nje ya eneo hilo ambalo nimetaja, na dirisha hilo ni hadi kesho kufikia wakati wa curfew, ambapo kufikia Jumapili kesho kila mmoja ambaye atakuwa amefungiwa hapa ndani ama amefungiwa nje awe ameweza kusafiri kuingia ndani ama kutoka nje. Mbele ya hapo basi hautaweza kutoka wala kuingia ndani. Pia tunafahamu kwamba kuna wanafunzi ambao wanafanya mtihani ama ambao shule zimefungwa, hasa wale ambao wako katika universities, na kwa sababu kwamba kusoma ya moja kwa moja imesitishwa na serikali, ni kwamba wanahitaji kusafiri. Sasa hawa wanafunzi ambao wanasafiri kutoka nje ya hilo eneo ama kuja ndani ya hilo eneo wana hadi kesho ya kuweza kusafiri. Pia kuna usafiri wa ndege za ndani, hasa kwa wale ambao tayari wamenunua tiketi za kwao pamoja na SGR. Ni kwamba wako na fueni hadi kesho, hadi Jumatatu kufikia mida ya saa 6:30. Kwa hivyo hapo una SGR ticket, kuna ticket ya ndege, unaruhusiwa kulitumia hadi kesho. Mwaria wa thirikari ucio Cyrus Oguna ni akorwo agitheria riera wega. Maafitha a borithi mwena wa Nanyuki ni mahithukitie rita 800 cia njohi cia ibango mucii kwa mutumia uria ukurikanite ta Agnes Wangari itura-ini ria Liki. Kuringana na cibo wa itura riri, mwikuirwo uyu anaikio ngono hau kabere no na thutha wa kuhurwo faini na kurekererio riu ni hindi atororoketie muno makiria. Hamwe na njohi ino andu angi 5 ni maraikirio ngono. Cibo akiuga unyui wa njohi ni ucoketie na thutha uthi wa na mbere gicigo-ini giki, mutugo uria augi thirikari ndugwitikira guthie na mbere.
tuliweza kuamkia kazi ya kushika pombe haramu. Tukaelekezwa na mmoja wa wenyeji kwamba kuna watu wanapika pombe na wengine wanakunywa pombe katika kijiji cha Gathanje, mtaa mdogo wa Liki. Ndiposa tukaja hapa kwa mama anaitwa Agnes Wangari. Tukapata kushika pombe lita 75 ya chang'aa na kangara lita 830. Pia tumeweza kushika watu wale walikuwa wakikunywa pombe, watu 5. Hawa wengine waliweza kutoroka. Na ni mazoea, huyu mama amekuwa juzi tarehe 11 tulikuwa tumemshika, akapelekwa kotini na akapigwa fine ya 30,000. Januari tena tulikuwa kwa hii mji na tukaweza kushika pombe lita 985. Tumeona amezoea na imekuwa ni mtindo, na hii pombe imekuwa ikichangia uchumi kuzorota katika eneo hii na pia vijana kuharibika. Ingawa serikali imepambana vilivyo, hiki kijiji vile kilikuwa zamani sivyo kilivyo kwa saizi. Huyu ndio amezidi zaidi katika eneo hili, na bado serikali itapambana na pombe haramu hadi kuhakikisha kwamba hakuna yeyote atakayeendelea kushamcha pombe hii katika eneo hili. Kitaitano kia haulu no kirathie na mbere ceceni-inĩ ciothe cia Media Max kuria muthenya wa ũmũthĩ ahotani 5 matugirwo na fikifiki muthemba wa TVS, friji, mariko na TV. Ahotani aya nĩ hamwe na Peter Gitau Ngugi uria wihotanire fikifiki muthemba wa TVS, riri nake Geoffrey Gicuhiro Banjugu na Masi wa Ngeci na Simon Murugi mehotanire friji, riko, thimu hamwe na TV mutaratara-ini o ucio. Kitaitano giki no kirathie na mbere, ahotani angi magitanywo gutugwo muthi wa Jumamothi ukite. Na rĩu haha ndĩna successful bidders auction area nene muno yoĩkaine ta haulu. Tau mũthuri ta we mwega muthe? Ndĩ mwega muno. Wĩtagwo Simon Kamau. Kuma ku? Wa Gatanga, Murang'a County. Rĩu ũrũgamĩte haha. Na indo ciaku? Na indo ciakwa. Indo ciaku nĩ irĩkũ na irĩkũ na irĩkũ? Ciakwa nĩ friji. Na oven. Friji nĩ weno. Nĩ weno. Oven. Na TV. Ira jigirete thini wa haulu ngegurira na bei ya thi. Jambo. Safi, kora muno. Njitagwo Geoffrey Gicuhiro. Kuma ku? Kuma Ndaragwa. Rĩu onawe rũgano rwaku ruhana ũguo. Ruhana ta. Wĩna kĩ? Ndĩna friji na oven. Na thimu. Na thimu. Ĩmwe kwa ĩmwe nginya haha hangĩ kwagĩrire. My brother. Rĩu wena mutambo? Ni ndina gicicio haha. Ndigucoka kuona nuthu ndi kuona wi mugi. Uri nyonaga ndi furu? Tani uranyonaga riu ndi kanuthu. Uranaga ka TV ga size kana? Ni kari kanini muno. Kaigana gwetatu? Kare kanini guceke na 10 ka 14. Ka 14. Kare gege konyona thutha. Konyona thutha. Riu ni wihariirie haria uguthie kuiga? Ndi hariirie. Tondu ona maandũ matũrajũragia twĩge TV nene rĩ rĩa mweke tũigire thoko-inĩ ya Harũ nĩ tũkwĩgwatĩra. Ndirugaga haha ndirugagĩra ngima, ngaruga tũnyeni, tũnyama na karia haha. Na ndũrĩ ũrariganĩrwo no na kario handũ harĩkũ? Harĩa mũico. Hogo, congratulations na Ngai akũrathime. Reke thiĩ mwena ũyũ ũngĩ nginya he mũndũ wa kũrurumia. My brother, we woigire ũkwenda nduthi? Niĩ ndaugire ngwenda nduthi. Hatarĩ ũndũ ũngĩ? Hatarĩ ũndũ ũngĩ. Ĩĩ na ngĩgeria bidi ĩrĩkũ? Ngĩgeria bidi ya 868. 868. Na rĩthiti yaku nĩ ngwenda ũmonie? Rĩthiti yakwa nĩ weyo. Bid yao nĩ weno. 868. Etagwo Peter G Ngugi. Niwe mwene nduthi muthemba wa TVS. Neno nĩ new shape. Nĩ ũhoro wa ma. Rekega biũ nĩ. Ũkũruta wĩra ũrĩkũ neno? Nduthi ĩno he mwanake wĩ kũrĩa macinani. Macinani nĩ kũ? Haha rari. Na ndarĩ na kawĩra akoragwo nako. Waku? Ehiti wakwa, my cousin. Ndamwĩrĩire rĩu gĩkĩmwe nĩanjĩrĩire ndamwĩrĩire nĩndĩmũgũrĩra nduthi last year no gũtiakĩhotekire. Rĩu mwaka ũyũ ndamwĩrĩte gũtikĩria mweri wena itamwetheire gatuthi. Ũguo nĩguo kũhana mũthenya wa Saturday ndĩ haha nja ngĩheana pickup mũthemba wa Toyota Hilux. No ririkane kwĩna nyũmba. Tũcemanie mũthenya wa Saturday. Tumere haulo iko chonjo. Haulo
iko chonjo. Muingĩ na aikari a itũra rĩa Tena mwena wa Umoja gũkũ Nairobi no hathara nene maratara kũrũmĩrĩra mwaki mũnene ũrĩa ũrambĩrĩirie mathaa-inĩ ma thinacara cia hwaĩ nyũmba-inĩ cia gũikarwo. Kũringana na aikari a mwena ũyũ, mwaki ũyũ ũraikarire makĩria ma mathaa matatũ mbere ya ũhoretio, ũndũ ũrĩa morotete thirikari ya kaunti ya Nairobi kumana na gwĩkururia harĩ kũhoria mwaki ũcio. Kĩhumo kĩa mwaki ũyũ ndũrĩ ũramenyekana kana gĩtirĩ kĩramenyekana, no maabitha borithi nĩ mathiĩte na mbere na kwambĩka ũthuthuria makĩria wĩgĩmainie na mwaki ũyũ. Hapa for more than 2 hours na hakuna kitu inaendelea hapa. Hii gari moja imekuja iko na maji nusu, hebu ishamaliza kuzima hiyo maji nusu, nyumba inaendelea kuchomeka huko, hii nyingine inaisha. Sasa tunafanya nini? Hata heri wakati Songo alikuwa Kwa hivyo wamechukua muda sana kurespond, muda mwingi, hadi tumekaa hapa almost 2 hours. Moto ilianzia 6:30 na bado hadi saa hii moto inaendelea na bado inawaka. Na gari ni hii manze jonanare jo imewaka huko hivi jo. Angalia huko. Hata ingine huko inawaka. Ama firefighter zinakuja na maji ya base na kuna hapa maji ya maana zinazima. Wana ina moto yote firefighter moja itasaidia. Kwa nini maji ya kuoga wanakuja na firefighter moja? Kazi gani? Unaona hiyo moto ingezimwa haraka juu. Haya, mĩhang'o ya biacara nĩ thararire kwa ihinda taũni-inĩ ya Embu hĩndĩ ĩrĩa atwarithia bodaboda mararũrũnganire nginyanagia ceceni-inĩ ya borithi magĩkũmithia kũragwo kwa atwarithia erĩ a nduthi mũthĩ wa kana kiumia gĩkĩ. Maihũrwo nĩ matũkũya nĩ makũmithĩtie ciĩko cia wĩkinaĩ na ũhagũku wa ũgitĩri mwena ũyũ, makiuga kwa ihinda rĩnyihĩire ciumia igĩrĩ mũtwarithia ũmwe wa bodaboda nĩ oragirwo na mwĩrĩ wake gũteo mwena ũcio. Kamanda wa borithi sub county-inĩ ya Embu ya ithũĩro nĩwe Charles Kinyua nĩ ugĩte nĩ mambĩkĩte ũthuthuria ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa DCI na kuga ũrĩa kũnyitikana na mahĩtia maya ndekunĩrwo ritho nĩ watho. Usiku ya jana kuamkia leo tulikutana na mkasa wa kijana wetu mmoja ambaye tulikuwa tunapenda akiwa ameuliwa hapa Kameme just tu chini ya primary. Kitu saa 4 ndio hiyo maneno tuliipata na kukuja tukapata ni hakika ni mmoja wetu ambaye ameuliwa na watu ambao hatujui. Kwa leo experience mambo difficult sana kwa sababu tumeweza kupoteza dereva wawili wa bodaboda. Mmoja amepatikana asubuhi na mwingine amepatikana hii tu masaa ya saa 9. Na wacha niseme kesi za insecurity zimekuwa juu sana hapa Embu town. Na ile kitu nitauliza wa county commandant, our area OCS, area OCPD, they have to do something kwa sababu kwa sekta ya pikipiki imekuwa sasa threat. Na hii the same area hata wiki 3 hazijaisha, kama zimeisha ni kama mwezi mmoja hivi tuliweza pia kupoteza dereva mwingine wa bodaboda. Waondoe askari town, sisi tuanze kujichunga, tujue vile tutaweka kavyo kwa sababu Embu haikuangi na kavyo. Hakuangi na kavyo. Saa 7 za usiku unasikia boda zinaenda. Saa 7 za usiku unasikia watu wanaongea kwa barabara. Saa 7 za usiku unasikia gari zinaenda. Sasa hakuna kavyo inakuanga Embu. Na msidanganye watu kusema ati kuna kavyo inakuanga kutoka saa 4. Hakukuangi na kavyo. Na hiyo ndio tunajua sisi. Kama si hivyo, County Commissioner afanye kazi yake. Kama ni kavyo aweke kavyo. Kama si kavyo, sisi turudi kazi kama kawaida. Tujue vile tutajirida. Kisema tukuje sisi wote hapa na tunaachilia huko nje. Tunajua nini inafanyika. And then huko Mohoro ndio mahali mambo imefanyikia.
si mahali mambo imefanyikia ndio tunaanza uchunguzi. Ni sawa sawa. Wacha tufanye tupate officials yetu kangu mwako hapa. Watu tuko hapa na wale officials wengine wako. Aikari a itura ria Mariro Park mwena wa Rwai kaunti ya Nairobi no gukaya marakaya thutha wa nyumba ciao kugumirwo ni muiyuro wa mai ma kioro na kumacungiriria guthamira nyumba-ini cia gukombora. Aikari aya maugite magumirwo ni thina uyu kwa makiria ma ihinda ria mieri 3 na riu ni monete wahota kurehe mirimu itiganite ria yumanaga na mai ma giko kuri ciana ciao irithakagira mwena ucio. Ihoya riao ria kwenda kwaraniria na ruhonge rwa motungata ma Nairobi NMS niririgite ihiga kwa ihinda riri. Usienda ndani waanguka. Nikaenda imagine kurenti nje kwa sababu ya haya maji. Hapa ndio kwangu na unaona vile kuko. Sasa sina namna hata ya kuongea. Mimi hata sina naomba tu munisaidie, mtuletee tu NMS ikuje itusaidie tutengenezee drainage ama sewer line tushikanishiwe huko ndio tutoke kwa hii shida. Tena hata mtu kutoka kwake kwa nyumba. Imagine kutoka hujui unatoka namna gani. Hujui usiku kama hiyo maji itakukuta ukiwa umelala. Hata kulala hatulali. Is it fair? For sure. Is it fair? Ulale na njaa, ulale na maji unahofia maji. Where do we go? Where do we go? Tunauliza, kwa nini tuchaguliwe? Hii barabara inaitwa ya PCA. Tuambiwe tukae na maji yetu. Na hapa hakuna maji imejiandika majina, hii ni ya hii street. Hii maji si yetu na hii maji ni ya mvua na ingine imechanganyika na iachiliwe iende mahali ilikuwa inaenda. Kwa sababu sisi tuna blame sana. Hatukuwa na kelele, tuna blame wenye kufuga hii barabara. Hapa hivi hii street maji imejaa. Hakuna venye unaweza access nyumba. Hapa mwisho kwanza, kuna vile mtu anaweza access nyumba yake. Hapa hivi kuna watoto. Kuna watu wamehama kwa hizi maploti. Kuna watoto wanaishingi hapa. Sasa tunashindwa watoto wataishi aje? Kuna mtoto pale amepata skin disease aliingia kwa hiyo maji. Hiyo ndio kitu hasa kimechangia because huyo mtoto hata saa hii people are contemplating vile watamchangia. Lakini shida kubwa ile iko. Maji karibu 97% vile nimewaambia ya phase 3 if it's contained hao watu hawatapata shida. Problem yote imetokea kutoka pale juu and they don't care. So if anybody can do anything, ni watu wa phase 3 waongelezi wajue vile watapeleka emissions wao because nimesikia walileta watu wa NMS mara mbili. Leo nimesikia survey amekuja wa sewage. Sijajua, nimeambiwa from other sources. Mathaa manini thutha wa president kwanirira mitaratara mieru ya kuhitana na king'uki gia COVID-19 ni kuragiire na muhatikano munene wa ngari barabara-ini nene ya kuma Nairobi guthie Thika. Aingi a Kenya makionekana kugeria guteng'erania na mathaa niguo makorwo mari thiini kana nja wa kuria mihaka irahingirwo. Amwe aria marari thabari-ini ni marataririe gitumi gia guthie icagi-ini na akiaria muthenya wa ira president Uhuru Kenyatta ni arahingire mihaka ya county ithano iria ni hamwe na Nairobi, Kajiado, Kiambu, Nakuru na Machakos. Tutagira wira Gachororo na riu lockdown ino ri ni yahingica muno na aruti awe turutaga nao wira to nie ndi ndereba na thia kundu baribari na riu ndirona ona rucio ndigathie riu ndacoka nyumba ingioria president witu kaba tukirwo twikire mask no uhoro wa lockdown wambe uthire tondu mane tukuhuta riua ni rio ni riarire muno tutire kindu mihuko riu nie ndarugamio wira ndathie oro nyumba na ndine na wa gwika riu ona ndiramenya uria gwika tondu ona mang'otore ndire riu ndi haria thiaga ngikiria gwaine wira niguo cio warugama riu guikara uguo nginya Ngai andaithie ndakihota kwia nyinuke mucii ri ngithie tugaikare hau na mama tuhutire hau tuge Ngai mbere riu no nginya njethe tondu ingiinuka ngugicoka mugunda ngikirime managu na nime materere ndigakihute nda mang'otore mage no ndandikage kindu riu ni tuoya indo ni twinuka tondu guku twaikara ni twahuta na mawira riu ni mathuka ringi o haria turari niho twacoka twina ciana twamba twaheana ciana tondu ngari ni ciagire
riu na ithuĩ twatigwo stage tuone ngari tuthie ithuĩ turorũragia matunda gũkũ na riu tuona twahingĩrĩrio gũkũ nĩ tũgũgũthũka kaba tũcoke gĩcagi tũthiĩ tũgaikare na aciari na kũu nĩ tũgĩthiaga gĩbarũa. Ndagĩka nini hĩtũku mwaria wa thirikari Cyrus Oguna nĩ akorwo agĩtheria atĩ thirikari nĩ yongereire ihinda kũrĩ andũ arĩa mangĩkorwo mahingĩrĩirio thĩinĩ wa kaunti ici ithano kana makĩenda kuma nja mahetwo ihinda nginya mũthenya wa rũciũ hwaĩ-inĩ thaa 2 mũndũ akorwo akinyĩte kũrĩa aragĩkinya nĩgetha mĩtaratara ĩno ĩkorwo ĩkĩrũmĩrĩrwo. Arũgamĩrĩri a rũhonge rwa kũnyabara ũrĩmi wa macani bũrũri-inĩ KTDA kaunti-inĩ ya Meru nĩ mehĩtĩte gũthiĩ igoti-inĩ kũregana na mawatho merũ ma kũramata ũrĩmi wa macani na marĩa merĩga kũhĩtũkio nĩ mbunge ya bũrũri. Makĩaria itinga-inĩ rĩa macani rĩa Imenti kaunti-inĩ ya Meru mehĩtĩte kũhũranĩra ihoto cia arĩmi a macani gũkũ rĩu makĩenda thirikari ĩmakuruhanie harĩ kũhĩtũkio kwa mawatho maya. If only these elections were to be held within the laws that exist. If in an electoral area, a specific electoral area, with the specific active farmers are the ones to do the elections, and with the uncut laws, we have completely no issues. They can come as early as yesterday. No farmers more than Nyayo. Mezunguka mlima Kenya yote. Kwa nini hawajenge factory yao watuonyeshe kwa mfano? Waende wajenge factory yao. Tuone watapeleka wapi, tuwafuate. They should not for us where we are going and whether they are not showing us with the examples. Why don't they build their own factory? Tusome kutoka kwao. Why are they bringing their tea to our factories? Chitaki kutujia maneno wanatuita. Why do they bring tea there? And they know we are not what? We are not doing proper business. So government is a strong body. Wachukue wajenge factory yao, wapeleka majani yao Mombasa, tuwafuate huko. You know it is our government. But let them wajali masilahi ya wakulima. Let them not think they are helping the farmer when they are killing it, when they are killing the sector. Yeah. What I'm saying is that the government goes slow. Pole pole kwa kuongelesana. Kwa kuongea. Tutirihire hau mohoro-inĩ maitũ magĩtaũ mohoro mangĩ gũkorwo kĩmamũkĩra thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ na thaa 3 thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro na mohoro matũra-inĩ na kũria wa gĩcimo ngagĩkwendithĩria mĩaraho na mĩarahũko mĩega njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Wagaki wa Muthoni titia thayũ. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ.